Tehillah Gospel Award Second Edition we hili razang kahaya itum we mangla rinli than khamia ojang rabing la sathailak aina kasada hili vreli masot mirada razang kahai katonga kala hili kazip ta khlaibing kala hiwi Tehillah we Voice of Tehillah we ngrang yei sami ta khlaibing nathum sai ko ruli we salam mi da leile Psalm 104 li hidata kapiai dalai enter his gates with thanksgiving and his courts with praise give thanks to him and praise his name 5 For the Lord is good and his love endures forever his faithfulness continues through all generations It we hakamaha revra ko hohi it we masot hi an queen yisare katong kanam ya da leira it we ngaya pi laga thui khamatuki imrakli phaning laga matak kha ye gi I phaning khu ye kachanga khawi makarang hi khaksui to na haida hi khakmusirar ngaya hi thui mutu gai ne jeni na yo khagusui go ho hi ina paila kaina taken for granted sa salamojang teina kapning ari khagmusui pai thurei ge jen yo I wuli khagsui sang mi ta gle ge chona khara do ge hi I phning khu lu shin ge jidala thang ge da thui ka really ning shi ai kha matai mai khar da remind sa khami akha sam ga phang go ho hi Jena itumwi vreshiwi mirin hiva kala itumna vreshiwi dharma hiva masot kajigat kajihi itumwi dharma nehi ringphalala charu gata tharanala charu tamaman da brivali ningishi kami ringphalala ringpha da apangji khangalaga brivali ningishi kami ko hohi itumli hiwi tek kamatai wi pangshap ko hohi itumwi dharma hina kami ne Kala masot kami go ho hili itumli mangla mirin uklung ning khang mathot kami hili ring pha kami matha kami malai lui mane jitha da sada higatha hiwi gospel award hili ragazang kala masot ka jigat wi music go ho hili khang mathot mira the program sammi da klebing hili la very so kamela tashung mirono gila hangaye kala masot khui khangaye ya jili itum gatong hi masot hi mission mithai se kji hi mang hi ina ta hangaye program ran ye sa da klebing sai ko ruli very so coming saruno ning shi ai re